y'Imana gusa presence y'isanduku yamye baremerera bose babuze amahoro bananiwe gusinzira imibiri yabo kiraturagurika kiravaho ibiheri abandi batangiye kurwana imigongo n'ibindi abandi bose bama bavuza induru icyarimwe bahamagaza abafite ati nimutibuke vuba sinzi ikintu cyabaye. They called upon everyone because of the weight of the hand of God. They were wondering what had happened. Mwayizaniye muzayisubirizayo. You brought the ark by yourselves and you will take it back by yourselves. Muvuge ngo amen. 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 Satani yarabinyaza ariko azabyigarurira. Gusa icyo ukeneye ni iki? Urutoki rw'Imana ruguherekeza. But what you need is the hand of God that will go with you. Kumva neza? Urutoki rw'Imana gusa rubane nawe rugendane nawe. Reka ibihe bibeho, reka ibivugwa bivugwe, reka intambara zigire gute, reka urutoki rw'Imana rubane ruzabiremerera ibyari byaragiye byose bizagaruka. Kwa kuboko kwaremerereye Abafilisitiya. The same hand that was heavy on the Philistines. Kuracafite bya biro, kuracafite still has birya biro aho kirambitse hose, aho ku kuboko kurambitse kubohora ibiboshwe byose. Mana yo mu ijuru turashima izina ryawe rikomeye, turashima gushobora kwawe kandi turashima presence yawe hagati muri twe. Twakiriye mugoroba mwiza, mugoroba umunezero, mugoroba w'insinzi. Mwuka wera kora umurimo wawe, ganiriza ubwoko bwawe kandi Mwuka wera usohoze icyakuzanye. Abageze hano bose, buri wese atahana umugabane we, buri wese atahana igisubizo cye, buri wese yumve ko adasubiyeyo uko yinjiye hano. Turashima kubiriwe aha, ijambo ry'Imana yavuzwe, amasengesho mubavu mwiza wahumuye imbere yawe. Turashima ko dukomerejeho kandi dukomeza kukumva no kukwakira. Icyubahiro nishimwe bikomeze kuba ibyawe. Turashima ku baririmbyi bayoboye umugaragu wawe wahaye kuyobora iyi gahunda, kandi turashima na presence ya buri wese aha. Icyubahiro nishimwe bibi byawe, tuguhaye amashimeshe n'impundo nyinshi kugira neza mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Shekina turabashimiye, Imana ibagirire neza. May God do good to you. Tubaha amashimeshe cyane hamwe n'uwayoboye gahunda. Together for them and for the moderator of the night. Tugiye gukomereza amasengesho aho twari tugeze. We are going to continue the prayers from where we left off. Turasengera muri iri jambo We shall pray according to the riri muri Samweli wa mbere in 1 Samuel. Igice ni cya 5. 1 Samuel chapter 5. Nabizi ko harabiriwe hano. I know some of you Kugicaniro here at the altar. Turakomerezaho And we shall continue. Kandi nitwumva kabisa tugeze mu mwanya wo gusenga turasenga, kandi n'igihe turangiriza kiraje kugenwa n'uwo mwanya ko twumva Holy Spirit ahatugejeje. We shall continue to pray according to the guidance of the Holy Spirit. Igice cya 5 umurongo ni uwa mbere. Chapter 5 verse 1. 1 Samuel chapter 5 verse 1. Guhera ku munsi w'ejo twaganiriye hejuru y'urutoki rw'Imana. Beginning yesterday we spoke about the finger of God. Abakonikoni bamaze kubona ibyo Musa amaze gukora imbere ya Farao. After the magicians had seen what Moses had performed in front of Pharaoh, ngo bagerageze birabananira. They tried to do the same and failed. Babwira Farao, baramubwira ngo ibi ngibi
they said bizakozwe to Pharaoh, n'urutoki rw'Imana. this has been done by the finger of God. Yesu amaze gukiza umuntu wari ufite ubumuga bwo kutumva no kuvuga, After Jesus had healed a man who was mute, batangira kuvuga ati ni Beelzebuli wabikoze utuma akora biriya bitangaza. they started to say that it was done because of Beelzebub. Yesu arabigisha arababwira ati ntabwo Beelzebuli yakwirukana na Beelzebuli, dayimoni ntiyakwirukana na dayimoni. Jesus told them Beelzebub cannot cast out Beelzebub, nor a demon Ati casting nyamara out kandi demons. nabonye uko nabitegereje mwa bagabo mwe, niba abana banyu bakora biriya, njyewe se muratekereza ngo mpabwa nande gukora ibi ngibi? And then he continued and told them, if your own sons do the same, what power do you think pushes me to Ababwira do ijambo these rikomeye things? ngo urutoki rw'Imana rwabaguyeho gitumo. And he told them that the finger of the Lord had surprised them, had befallen them. Abigishwa bavuze ubutumwa bahuye na za obstacle nyinshi, babarwanya babacecekesha. When the disciples preached the gospel and they faced a lot of obstacles and people tried to mute them. Intumwa zigiye gusenga ntizasabye ngo context ihinduke, ariko baravuze ngo wiramburire ukuboko kwawe ukora ibimenyetso. When they went in prayer, they did not ask God to change the circumstances. Instead, they asked for his hand ureke ukuboko kwawe kumanuke, urutoki rwawe rukora akazi. May your nirurangiza ibindi hand come byose down and biraceceka. work, and if your hand can just do something, everything else will be shut down. Bibiri iratubwira ngo uwo mwanya haba igishitsi, bose buzura imbaraga, umwuka wera yamanutse, bavuga ubutumwa nta nkomyi. And the Bible continues saying that all the place was shaken and they went ahead speaking the gospel without any hindrance. Ikizana itandukaniro ry'ubuzima bwacu n'ibindi byose ni presence y'ukuboko kw'Imana. Only the presence of the hand of God will bring about the difference. Kandi urwo rutoki rw'Imana mu rindi zina twasanze ari umwuka wera, kuko iby'Imana yaremye byose irebemesha urutoki rwayo, kandi urutoki rwayo ni umwuka wera. And that hand of God, in other words, is his spirit, because at creation everything was created by his hand. Uyu munsi rero tuja gusenga, dusengera muri iki gice cya gatanu muri Samweli wa mbere. We shall pray according to the 1 Samuel chapter 5. Ndagira ngo turebere hamwe imbaraga n'uburemere bw'urutoki rw'Imana, kandi rwinjire mu bibazo byawe byose, imisozi icishwe bugufi. I want us to study the power of the hand of God and let it intervene in all your situations. Bibiliya iratubwiye ngo Abafilisitiya bari banyaze isanduku y'Imana. Then the Philistines took the ark of God. Bamaze kunyaga isanduku y'Imana, bayikura kuri Ebenezeri bayijyana kuri Ashidododi. And brought it from Ebenezer to Ashdod. Bayijyana kuri Ashidodi bayikuye kuri Ebenezeri. They took it from Ebenezer to Ashdod. Wasoma ku murongo wa kabiri. Verse 2 reads, isanduku y'Imana igezeyo, Abafilisitiya barayenda bayijyana mu nzu ya Dagoni. when the Philistines took the ark of God, they brought it into the house of Dagon. Bayishira iruhande rwa Dagoni, and set it by Dagon. umurongo wa gatatu. Verse 3, maze Abanyashidodi babyutse kare basanga Dagoni yaguye yubamye imbere y'isanduku y'Uwiteka, maze barayegura. and when the people of Ashdod arose early in the morning, there was Dagon fallen on its face. Bamaze kwegura Dagoni bayisubiza aho yariri, yari imbere y'isanduku ry'Imana, basanga yaguye yubamye, barayegura bayisubiza mu mwanya wayo. Dagon had fallen on its face to the earth before the ark of the Lord. So they took Dagon and set it in its place again. Iyo usomye ku murongo wa 4, And verse 4, bukeye bwaho babyuka kare basanga Dagoni yaguye yubamye,
imbere y'isanduku y'Uwiteka, kandi igihanga n'ibiganza bya Dagoni byaguye ukubiri n'umubyimba, hasigara umubyimba wayo gusa. And when they arose early in the morning, there was Dagon fallen on its face to the ground before the ark of the Lord. The head of Dagon and both the palms of its hands were broken off on the threshold. Only Dagon's torso was left of it. Umurongo wa 5, verse 5. Nico gituma abatambyi ba Dagoni n'uwinjira mu nzu yayo wese batarusha bakinguka ku gitabo cya Dagoni muri Ashidodi na bugingo n'ubu. Therefore, neither the priests of Dagon nor any who come into Dagon's house tread on the threshold of Dagon in Ashdod to this day. Wasoma ku murongo wa 6. Now verse 6. Nuko rero ukuboko k'Uwiteka kwaremereraga abanyashidodi abo mu butware bwaho, urabarimbura ubateza ibibyimba. But the hand of the Lord was heavy on Ashdod, on the people of Ashdod, and he ravaged them. Wasoma ku murongo wa 7. And verse 7. Abanyashidodi babonye bibaye bityo baravugana bati, isanduku y'Imana ya Isiraheli tikagume muri twe nkuko ukuboko kwayo kwaturemereye hamwe n'Imana yacu ya Dagoni. Verse 7 says, and when the men of Ashdod saw how it was, they said, the ark of the God of Israel must not remain with us, for his hand is harsh towards us and Dagon our God. Ntabwo ukuboko kw'Imana kwaremerereye abashidodi gusa, kwabaremereranye n'Imana zabo. The hand of the Lord was not heavy on the people of Ashdod alone, but also with their gods. Nimuvuge ngo ukuboko kw'Imana. Say the hand of God. Muvuge ngo haleluya. Mwongere cyane ukuboko kw'Imana. Say again. Nikuremerera ibibazo byawe byose aho biri. Be heavy on all your problems. Duhe Imana amashyi menshi cyane kuko ari Imana itanga. Hallelujah! Hallelujah! Imana yacu ni Imana y'igitangaza. Our God is a miraculous God. Ukuboko k'Uwiteka kwaremerereye The hand of the Lord was byabo. heavy on the people of Ashdod and all their gods. Bankubwira mugenzi wawe umubwire ngo, tell your neighbor, ntabwo Imana ikeneye ubutabazi bwawe. God does not need your rescue. Irihagije yonyine. God is self-sufficient. Hallelujah. Sema haleluya. Sema haleluya. Hallelujah. Iyi kibazo cyawe cyabayeho, when you have a problem ukabona Imana ikiramburiye urutoki rwayo gutyo, and you see God putting his hand on it, kiza cyama kinyerera, the problem will vanish. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Wakomeza gusoma kuri uyu murongo, when you continue reading, umurongo wa 8, verse 8, niko gutuma ku batware b'Abafilisitiya bose bateraniraho barabaze bati, tugire dute isanduku y'Imana ya Isiraheli, tuyigire gute? Verse 8 continues, therefore they sent and gathered to themselves all the lords of Philistine and said, what shall we do with the ark of the God of Israel? Nibo bayinyagiye bonyine, nibo bayijyanye. They are the ones that had taken it. Ariko mu kuyigarura barayigarurira bonyine ntawe wibasabye. And now they will bring it back by themselves. Hallelujah. Muvuge ngo amen. Bazayigarura ntawe ubinginze. They will bring it back with no one calling upon them. Reka mbabwire iki kintu. Let me say this. Muvuge ngo haleluya. Say hallelujah. Muvuge ngo urutoki rw'Imana. Say the finger of God. Iyo usomye aya mateka ndaza gukomeza,
When you read this history, umutambyi Eli hamwe n'abahungu biwe, Eli the priest and all his sons, ndagira ngo nsobanurire byenda abataza basoma cyane Bible cyangwa batarahasoma kugira ngo mwumve context, mwumve Imana yacu kunta ari igitangaza. For me to explain you the context for those who do not read the Bible consistently. Iyo tuvuza amakuru y'Imana abantu baza bagira ngo na amateka, c'est de l'histoire, ntabwo ari amateka. When we say the things of God, it's not just history, it's not theoretical. Noneho Eli n'abahungu be, Eli amaze gusaza, inzu y'ubwiza bw'Imana itarantirika icyaka, abahungu be ko barirwa bajabura inyama hariya ku muryango. And Eli had grown old, and the altar of the Lord had still its fire, but his sons were stealing meat from the altar. Bibiliya izivuga ngo nubwo tutokwizera Imana izahora ariyo kugira gute. And the Bible says, even though we do not believe, God will remain faithful. Ntabwo Imana yacu izihinduka kubera wowe, kubera uko wayifashe na mindset yawe ngo kwisingire nimba ari ngufi ngo Imana ni ngufi, tizihinduka. God does not change because of your mindset. He is not influenced by your size. He is the same. Eli amaze gusaza ntakibona. Eli has grown old. He is blind now. Phineas n'umuvandimwe we ntibafite kalite zo gusimbura se. Phineas and his brother are not qualified to replace their father. Ariko nibo barinze isanduku y'Uwiteka mu nzu mu ihema, nibo Yet they are the bayirinze, ones that are keeping the ark of the Lord in the tent. Israel igiye ku rugamba kurwana. Now because of all this, Israel has gone to the battlefield. Irwana n'Abafilisitiya. And they fought against the Philistines. Mu mwanya barwanye n'Abafilisitiya, and as they were fighting, Abafilisitiya barabanesheje. The Philistines overcame them. Ngo bica abantu. And the Bible says that they killed a lot of people. After they had seen that they had killed many of the Israelites, and Israelites had fled, after fleeing, they spoke to themselves and say, what can give us victory over the Philistines? And they said, let us bring the ark of the Lord here to the battlefield so that we can have victory over the Philistines. They went and brought it. They brought it in their midst at the battlefield. They took it from its original place. When they reached the battlefield, they pushed shouts of joy. And the Philistines were like, what's going on? So the Philistines were told that the Israelites brought the ark of the Lord from the tent to the battlefield. And the Philistines were like, oh God, now their God is going to kill us. They had a suicidal idea. They said, let us fight. If they win, they win. If we win, then that's it. And then they fought and they won. And they were like, now that we have overcome them for the second time, we are going even to take the ark of their God. Just say that God, no one can fight for God. He's self-sufficient. Even in your problems, God is self-sufficient. Even in your problems, He does not need anyone to stand for Him. He will arise. barijyanye mu Bafilisitiya, amakuru aragenda aravuga ngo Imana ya Isiraheli yanyazwe. They took the ark to the camps of the Philistines, and the God of the Israel is with us. Izayirwanirira yonyine gusa. God fights for Himself. Sema hallelujah. Hallelujah. Izayirwanirira yonyine. God fights for Himself.
barayiteruye nyine nayo uko yari umva presence yayo mu Isiraheli yagaragaraga muri iryo sanduku, barayijyanye neza neza nabirabikorera, barayishoreye neza, isanduku bararyikoreye niwabo no mu mudugudu bashike barayibitse, iratashe mu Bafilisitiya. God's presence among the Israelites was through the ark, but now the Philistines, they just took the ark of the Lord up to the house of the Ashdod. Sinshobora kuvuga byenda amagambo bayikurikije n'ibyivugo bivugaga bamaze gutsinda, barayijyanye incyuro n'andi magambo y'agasuzuguro n'ibindi bari barigize ishano, bari barabaye bane, singaho turayitahana iyo mana yabo iri he kimya. I won't be able to repeat the boastful words they used as they were carrying the ark to their camps, and he sat there so quietly. Ndashaka ngo baze mugenzi wawe ngo se nibiki bakuvuzeho iminsi myinshi. Ask your neighbor, what have they said about you? How many things have they said about you? Where is his God? Where is your God? Humura igiye kweguka. Don't worry, he's going to arise. Kandi niyeguka irambura ukuboko kwayo. And when he arises, he will just stretch out his kandi kiza kitangaza. Kizirwanisha amabombe, kizirwanisha amasasa akomeye. Imana yacu ni igitangaza. Kenshi nasoma ijambo ry'Imana nkibaza, ariko Imana yacu nimutekereze indazi confusinga Farao akazabura aho yerekera, icecetse gusa buhoro ibyayo bizabiza binyerera. His things will just go quietly and slowly but surely. Muvuge ngo haleluya. Hallelujah. Mwongere cyane haleluya. Hallelujah. Baravuga ati iyi Imana yabo, they said their God, nta handi twayibika, turayibika iruhande rw'Imana yacu, kuko niho n'ubundi Imana yacu iri, kuko ni inzu yagenewe Imana, reka dushiremo. We'll put him alongside our God, because his house is the house for our God. Barayizanye nyine muri yanzu y'Imana yabo, bayiteretse iruhande rwa Dawidi. So they brought the ark and put it next to their God. Barakinze baratashe. They closed and went. Baratashe wa ngo bazanye Imana ya Isiraheli ngo bagiye kwicaza iruhande rwa Dagoni. They just put the God of Israel next to Dagon, their God. Humura ntabwo Imana izihanganira kubana n'ibyo bya Dagoni biri mu buzima bwawe. Amen. Don't worry, God will never sit together with Dagon. Ngo bamare gutaha, after they had left, Imana ya Isiraheli, the God of Israel now, ibwira Dagoni chini ya ulinzi, spoke to Dagon and said, go down. Dagoni, surrender. Bibiliya yavuze ngo yaguye yubamye, ntabwo yaguye subiriri, yamikubita ku cyagoti afandi. That Dagon fell down on its face. Sema hallelujah. Hallelujah. Sema hallelujah. Ibigiye gucishwa bugufi yose. They are going to be all humbled. Sema hallelujah. Hallelujah. Bibiliya izivuga ngo Imana imuhereza izina riruta andi mazina yose. And the Bible says God gave him a name above every other name. Ngo ibiri mu ijuru, the things in heaven, the things on earth, and the things beneath, they all bow to his name. Hallelujah. Ukundi mwovuga ngo hallelujah wa? Hallelujah. Mwongere cyane. Hallelujah. Wira mugenzi wawe ngo urutoki rw'Imana nirwo rudushoreye, nirwo rutubeshejeho, nirwo ruturwanirira, nirwo ruhagaze for you, that keeps you. Hallelujah. Hallelujah. Isanduku y'Imana
itariho ibuje icecetse ngira gusa ngo yabaye nk'inyeganyegani urinde we umpagaze imbere. And the ark of the Lord was so quiet. Chitwa gute Dagoni wamenye ko nageze aha Yesu yafande ariko natanga muvuge ngo haleluya. Hallelujah. Hallelujah. Musarire abantu harabagira amatwi atazayumva hari n'abagira amaso atazababona. Some people have deaf eyes, deaf ears and blind eyes. Abafilisitiya bazendutse mu gitondo baza biruka ngo bakubita umuryango gutya bama basanga Dagoni yamye kiraramye. And early in the morning when the Philistines entered into the house of their God, they found their God bowed down, fallen to its face. And they wondered, what is this? Ngo baregura nyine nimba baragize ngo none yatemze gusa ko itari sanzwe itemba iragatemba burundu none they thought to themselves, maybe their God has fallen down. Niyo bikuriraho icyo kigirwamana cyabo vuba bakajyana hirya kitarangirika cyane. Uko batinda niko bibonera cyamutema kuni. Iyo bama baterura bakajyana mu yindi nzu cyangwa akavuga ati yeme ibisanti bisabirana. Ikigirwamana tigihura n'Imana ngo bapfe badeplace yamana babe nkabayijyana hirya niburi kikomeze kigira ubuzima barateruye neza ngo barongeye kandi bagisubije mu ntebe mwaba Filisitiya uko mwebwe ngo kuja kuroba ntikuza kumva imihindagano ukundi muhamu nako mwahuye ntabwo muhamu nako bitangaza byabagezeho. So when they entered in the morning, they found Dagon fallen to its face. So instead of them taking Dagon to another room, they just raised him back again. I wonder what they were thinking about. So they raised him back again and put him next to the ark of God. They closed again. The next day they came back. The head was cut off. The hands had been cut off from the arms. It was just the torso without legs, no arms, no head. And they were wondering, this is so hard now. And it was like, you haven't seen anything. And as the hand of the Lord was heavy, it was heavy even on their people and their God. And everyone could feel the weight of the hand of God. Children, women, and men, they all shouted. They were like, what is this? There was no bullet, no one was shouting. It was just the presence of the ark. It was just the presence of the ark that was heavy on them. Abandi batangiye kurwana imigongo n'ibindi abandi bose bama bavuza induru icyarimwe bahamagaza abafite ati nimutibuke vuba vuba sinzi kitu cyabaye. They called upon everyone because of the weight of the hand of God. They were wondering what had happened. Mwayizaniye muzayisubirizayo. You brought the ark by yourselves and you will take it back by yourselves. Muvuge ngo amen. 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 Satani yarabinyaza ariko azabyigarurira. Ndakubwiye. The devil took it away, but he will bring it back. Bizabyigarurira bizabiruka. The things that they had taken from you, they will bring them more back to you. Gusa icyo ukeneye ni iki? Urutoki rw'Imana ruguherekeza. But what you need is the hand of God that will go with you. Kumva neza? Urutoki rw'Imana gusa rubane nawe rugendane na reka ibihe bibeho reka ibivugwa bivugwe reka itambara zigire gute reka urutoki rw'Imana rubane ruzabiremerera ibyari byaragiye byose bizagaruka. Let seasons be, let fights come in, let everything come towards you. Seasons, you cannot change them, but let the hand of the Lord
be heavy on them. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Abantu b'Ishidodi The ngo people of bamare Ashdod, kuremererwa. after Ngo bamare kuremererwa. after they had felt the weight, Nimwumve ku murongo wa 8. and verse 8 Niko gutuma ku batware b'Abafilisitiya bose bateranira aho bari barabaza bati tugire dute isanduku y'Imana ya Isiraheli, iyi sanduku yaturemerereye uku kuboko kw'Imana kwaturemerereye tugire dute? Barabasubiza ati isanduku y'Imana ya Isiraheli nimuyihererekanye igere i Gati. Barayimura bayivana Ishidodi ngo bayijyanye i Gati. they carried away the ark of God from Ashdod to Gath. Nimwumva bigati nuko bajyanayo isanduku y'Imana ya Isiraheli bamaze kuyihererekanya ukuboko k'Uwiteka kurwanya urwo rurembo kurutera umubabaro mwinshi. Verse 9 yonyine says, kirirwanire. so it was after they had carried it away, the hand of the Lord was against the city with a very great destruction. Nimwumva uko havuga abo mu rurembo aboroheje n'abakomeye abateza ibibyimba bisesa ku mubiri wabo. And he struck the men of the city, both small and great, and tumors broke out on them. Umurongo wa 10. Verse 10. Murashangurikiye muvuga ngo haleluya. Hallelujah. Umurongo wa 10. Hallelujah. Maze isanduku y'Imana nabo bamaze kubona ko yabaremerereye ukuboko kw'Imana kwabaremerereye. After they had realized that the hand of God barayohereza bayivana, they sent it away as well. Maze isanduku y'Imana bayohereza kuri Ekuroni. Umva rero abanyekuroni bayirabutswe, kwirabukwa gusa, bapfuye kwirabukwa. Baboniza basakuriza icyarimwe bati bahererekanirije isanduku y'Imana ya Isiraheli, none bayitugejejeho kutwicana n'abantu bacu. They had sent the ark of God to Ekron, so it was as the ark of God came to Ekron that the Ekronites cried out and saying, they have brought the ark of God of Israel to us to kill us and our people. Umurongo wa 11. Verse 11. Baherako batuma ku batware b'Abafilisitiya bateraniraho baravuga bati nimwohereze isanduku y'Imana ya Isiraheli isubiraho yariri ye kuzatwicana n'abantu bacu, kuko muri urwo rurembo rwose bari bihebeshejwe n'urupfu kandi ukuboko k'Uwiteka kwabaremerereye cyane. 11 says, so they sent and gathered together all the lords of the Philistines and said, send away the ark of the God of Israel, and let it go back to its own place, so that it does not kill us and our people. For there was a deadly destruction throughout all the city. The hand of God was very heavy there. Muvuge ngo haleluya. Hallelujah. Kundarangije. I am done. Bwira mugenzi wangu pastor arasoje. Tell your neighbor that the pastor has finished. Ndashoje. Yes, I am done. Mubwire ngo Imana uko yariyireje niko iri none niko izahora iteka ryose. Tell your neighbor that God as he was, so he is today, so shall he be forever. Nurangiza wongere mubwire gutya ngo. And then tell them again. Kwa kuboko kwaremerereye Abafilisitiya. The same hand that was heavy on the Philistines. Kuracafite bya biro. Kuracafite still has birya the same biro aho power kirambitse and the same hose, aho weight. ku kuboko kurambitse kubohora ibiboshwe byose. Amen. Asifiwe. Amen. Tugiye gusenga rero. We are going to pray. Uzi uburyo dusenga? And the way we will pray. Nababwiye ngo
nabahaye ijambo dusengeramo gusa. I gave you the guiding word for you to pray. Ibikuremerereye byose. Whatever that's heavy on you. Birya byose wazanye kuri liste urabona ko bikuremerereye. Whatever that you have on your list, anything that's heavy on your life. Ntabwo bifite ibiro bingana n'ukuboko kw'Imana. They are not as heavy as the hand of God. Ubwira urutoki rw'Imana ukuboko kw'Imana ngo remerera ibindemerere. Tell the hand of God to be heavy. Isengesho ni dusenga muri ubu buryo. Now the second prayer. Dagoni iri imbere yawe ukwingana. The dagon that's in front of you. Icishwe bugufi. Let it be humble. Imbere y'izina n'imbere y'ukuboko gukomeye kw'Imana. Let it be humbled before the hand of God. Ikindi. And another one. Uburyo dusenga. Another way for us to pray. No gutarura amasezerano yacu yaragize iminsi yarahabye. It is to bring back our promises that have been delayed. Ikinyarwanda gutarura murabizi? Gutarura no kugira gute? Abafisiya bari barajyanye isanduku y'iki y'Imana. Mwigeze mubona Abisiraheli baje kongera kurwana ngo baje kwitarura abayizana. Yonyine ukuboko kw'Imana kwagize gute? For it. Only the hand of God brought it back. Hari amasezerano agize iminsi yawe yarahabye hari ahantu akingiraniye that had been taken away. Ukuboko kw'Imana gutugatuga ibyo byose biyafashe. The hand of God be kugira ngo amasezerano y'Imana asohoke agaruka aho yagenewe naho yagombaga kuba. May come back to you. Tugiye gusenga. Hallelujah. Kandi wumve ku kuboko kw'Imana urutoki rw'Imana rufite izo mbaraga zo guhindura ibintu byose. May you know and understand that the hand of God has the power to change all hari those ikintu cyabaye nka Dagoni mu rugo iwawe mu bana bawe mu buzima bwawe. Reka ukuboko kw'Imana kubiremerere in your life, in your home, in your children. May the hand of God be heavy on them. Hari amasezerano y'Abafilisitiya banyaze. You have promises that Philistines have taken and enclosed in a room. May the hand of God and the finger of God bring them all back. May you lift your hands if you understood this. Are you ready to fight for your rights? Are you ready to speak to God? Ikizatuma dutandukana n'andi mahanga nukubana nawe. The Bible says ikiguhesha uburenganzira bwawe what will make a difference between us and other nations will be your presence. Iyo twaje mu masengesho rero sikindi when we come into prayer, it is for us to fellowship with God, ibyacu byose Imana ibigarure, so that everything that belongs to us God will bring them back. God does not negotiate with anyone. Sema hallelujah. Hallelujah. Tugiye gusenga. Let's pray. Reka ndebe abazanye ibizifuzo neza babizi neza babifite bazamura amaboko bimeze nk'imisozi. Mwizere ku kuboko kw'Imana gufite imbaraga kuruta iyo misozi iri imbere yawe, kuruta izo za Dagoni, kuruta imisozi yose iri imbere yawe. Ukuboko kw'Imana kurabishoboye. The hand of God is capable. Hallelujah. Mana data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe kandi izina ryawe rishirwe hejuru. Urakoze mwami wacu, izina rya Yesu Kristo. Oh hallelujah. Ukuboko kwawe Mana gushoboye byose. Hallelujah. Ukuboko kuza kuremerera ibibazo bigacishwa bugufi. Ariko rutoki rwawe arizo mbaraga z'Umwuka Wera, ntabwo ari kubera amaboko n'imbaraga. Hallelujah. Garura ibyari zaranyazwe mu izina rya Yesu. Ukuboko kwawe kuza kwigarurira ibyanyazwe, ibyagiye kure, ukuboko kwawe kuza kubigarura. Uyu munsi wa none twamenye neza kudahinduka, uko wari urejo ni kuri none kandi ni kuzahora hiteka ryose. Ukuboko kwawe kwatahuye, ukuboko kwawe kuza kuzana amasezerano yose yarakingiranye ahantu ayirabashakaya shandari yarababa. Uzawirwanirira ni wewe duhamagaye, ni wewe ayi data wa twese uri mu ijuru we. Habwa icyubahiro
ikomeye Yesu Imana yacu irakomeye cyane ikora imirimo ikagaragara uko wabaye mu bafilisitiya n'ubu ni kukimeze iryo zina ryawe witwa Jehova reka bimenyekane ko Imana yacu yakoze reka bimenyekane ko Imana yacu yatabaye reka bimenyekane ko Imana yacu yaje bimenyekane ko Imana yacu yahageze datawe Imana iri hejuru ya byose Imana ishobora byose ntakikunanira Dagoni za mbaraga zose zihagaze imbere yacu ntabwo zabana nawe ntabwo zasabana ushobora byose ntakikunanira uri Imana ikomeye ntakikunanira Yehova El Shaddai Imana ishobora byose Imana ishobora byose Imana itagira ikinanira urakora nijoro urakora ukuboko kwawe ndi kuremerera ibibazo imisozi yose nibutse iminsi ya kera nibutse ibyo wakoze nibutse imirimo yawe Mana nibutse ibyo wakoze uri Imana ica inzira ahatari inzira uri Imana itembeza amazi mu butayu uri Imana y'ibisubizo mu bihe bidashoboka uri Imana ifite inzira ibihumbi uri Imana ifite inzira nyinshi Mana yacu turakwereka iyi misozi nayo urayishoboye turakwereka ibibazo nabyo urabishoboye ni ukuri ntugufitiye icyizere ni ukuri umutima urabyemeza ni ukuri umubiri urabyemeza ni ukuri turabyizeye y'ukuri Imana ishobora byose y'ukuri Imana ishobora byose y'ukuri Imana idafite ikinanira y'ukuri Imana ishobora byose y'ukuri Imana ishobora byose y'ukuri ushoboye byose yuko ushoboye byose Mana yacu n'ibintu nabyo urabishoboye ibyo muri iyi myaka urabishoboye ibyo muri iki gihe urabishoboye ibyo muri iyi myaka urabishoboye ibyo muri uyu munsi urabishoboye n'ukuri ntacyo kikunanira n'ukuri ntacyo kikunanira n'ukuri warabikoze n'ukuri ubushize warabikoze n'ukuri uracyari kwawe kuremerere remerera ayila baba paya mw'izina rya Yesu urambura ukuboko kwawe Mana yacu urambura ukuboko kwawe tukubone bimenyekane let it be known reka bimenyekane ukuri Imana 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 reka bimenyekane bimenyekane hose ukuri Imana bimenyekane ukuboko kwawe
kubwihagize gukora ushoboye kubikora kubishoboye urabikora mana urabishoboye mana urabikora mwami urabishoboye urabikora urabikora mana urabikora Mwami wacu mana nziza mana ikomeye mana ishobora byose mana ikiranuka byiringiro byacu wowe wayisirare ku bwiza bwawe buganze reka ineza yawe mwami reka ukuboko kwawe buganze mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo mwuka wera ngwino turi kuganze mwuka wera reka ubwiza bwawe manuka reka ineza yawe mu izina rya Yesu Kristo reka gukomera kwawe mwami reka kwera kwawe kuganze mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo mwami turagushimye ubwiza bwawe mwami reka ineza reka imbaraga zawe ukuboko kwawe kumanuke mwami ukuboko kwawe kumanuke mu izina rya Yesu Kristo ukuboko kwawe kumanuke mu izina rya Yesu Kristo ukuboko kwawe kumanuke mu izina rya Yesu Kristo ukuboko kwawe kuburyo gukize mu izina rya Yesu Kristo ijambo ryangu ryo kuguteka twazindwa kumva ubwo twikubiteka twapfa ngo kuva niko kweli twazindwa gukora namire kuko kwawe kumanuke gukore mu izina rya Yesu Kristo reka kuko kwawe kumanuke gukore mu izina rya Yesu Kristo reka kuko kwawe kumanuke gukize mu izina rya Yesu Kristo 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 mwami turagushimira suka ineza yawe mwami suka urukundo rwawe suka kwera kwawe suka gukiranuka kwawe suka umwuka wawe wera mu izina rya Yesu Kristo umwuka wera ukuboko kwawe data ukuboko kwawe kwiza ukuboko kwawe gukiza mwami suka ikiganza cyawe reka ikiganza cyawe kitujojobere mwami reka ineza yawe itujojobere ivuye mu kiganza cyawe mu izina rya Yesu Kristo mwami reka ubwiza bwawe tubiganza mu izina rya Yesu turagushimira mwami turagushimira mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo mwuka wera mwuka wera mwuka wera mwami turagushimira yawe turagushimira yawe turakuzi mu izina rya Yesu Kristo mwuka wera ngwino tujye kuganza mwuka wera mwuka wera ngwino urukundo mu izina rya Yesu Kristo mwuka wera uratari amana uratari amana ivuga bikaba itegeka bigakomera uri Imana ishoboye uri Imana ihindura uri Imana yacu uri Imana ikora uri Imana ibikora uri Imana ikora urakora mwami birakoreka imirimo yawe iragaragara imirimo yawe iragaragara imirimo yawe iragaragara reka mwuka wera ganze imitima yacu mwuka wera imirimo yawe reka ikiganza cyawe kibe ku bugingo bwacu reka ikiganza cyawe kibe ku itorero ryawe reka ikiganza cyawe kibe ku miryango yacu reka ikiganza cyawe kibe ku rubyiruko izina rya Yesu Kristo reka ikiganza cyawe kibe ku gihugu cyacu mu izina rya Yesu Kristo mwami reka urutoki rwawe rube ku bugingo bwacu mu izina rya Yesu Kristo mwami bidashobokera abana b'abantu imbere yawe byose birashoboka ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe byose birashoboka ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe byose birashoboka ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe mana byose birashoboka byose birashoboka byose birashoboka byose birashoboka byose birashoboka byose birashoboka byose urabishoboye byose urabishoboye byose urabishoboye byose urabishoboye byose urabishoboye byose urabishoboye rambura ukuboko kwawe mana rambura ukuboko kwawe rambura ukuboko kwawe rambura ukuboko kwawe rambura ukuboko kwawe maze uremere imisozi Yesu reka ukuboko kwawe kuri gihugu cyacu mu izina rya Yesu Mana turambura ukuboko kwawe Mana tubanure ukuboko kwawe mu izina rya Yesu Kristo turambura ukuboko kwawe ukuboko kwawe
rekeshekele yakalamandolobo shakaya rabashendolobo de shakala ramandolobo shekele bodea rande seterekele amamanda shandere lobo de samolokolobo sheke pode amande serea rabando solo gloria ama riemande sedebo Reboshe Yakalama Yolobo Yamando Seke Rebodo Sebo de Sakalama Ayamando Seke Ramando Reboshe Rebo Boyama Izinari Komeria Yesu Izinari Komeria Nabuchechekesha Rebo Shama Yamando Sekeko Rimanda Saka Izinari Komeria Yesu Izinari Kome Izinari Kome Izinari Kome Izinari Kome Da Chechecharebe Laya mandolo shi rimande shama kala rebo fondes obode sama rimande shekele riama bo fondes seke porea ramande shikelebo rimamandolo shekele bobo yama ramama shakaya kala remondo sakaya ramando soko pote saka remondo sheketi kala rebo seke pondesa ramando sokolobo rama shakala mandolobo rebo do sama kala rande sama yankele bodo sheke boboya rebodo shakali mangala remodo sama maya rebodo seme fode sekele rinda sakala ma fode seme boyama rimanda shakala mando rikele koloko shakaya ngalama rimando solo boyama rebo shakala maya aya kala ma yelo bo sheke riamda sandilama rebo shokolo bobo Rebodo sakala mandele bobo yama rebodo shakele bobo yes koshikete lamando sokolo bobo ya rebo shere bobo de sankala rimando solo bobo de sakele mo rimanda shakala mamodo sama ramando sele bobo shakala ma rebodo sele glorobo shakala raindia le gloria babaya rabash kenya mabaya lebo rebodo shama rimanda sanderia rangalama riama shakaya ay lendolo bodesa ay bashaya kele globoya raya shakala kaya rebodo shankelemo ramaya kalama rebodo shayangalaya ay shakala riande sele gloria wa rangolo boboya ma rebodo saya kala reo kolobo shaya riande saya kala riangala baba ya gelea yangala bashaya yangala baba shaya yangala bashaya yakashe leke yaka ranka yaba rubudu sama mama ya turakurura aya masezerano yacu amasezerano gusohora kwibyo wasezeranije ayekole monde sama rakashakaya rendo sama rende sekelebo aremande shakala remo fode sama rimande shakali yangala aramando somo fodema rakashakalama rebodo sama ayakalama rebodo sheke fode sakalia ayanda salama emerera robo shakataya ramamanda salama bobo sokolo bobo shakele bobo
Ramanda Shakata, Rando Sakalama, Rama Fotoloboya, Rebodo Shakala, Rama Fotokocheke. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ndagira ngo mwese muhaguruke kugira ngo ngiye kubayobora ukuntu dusenga. Ngiye kubayobora ukuntu dusenga. Nabanje kubareka kugira ngo buri wese abanza asenge uko umwuka muyobora, ariko tugiye gusenga twese nk'itorero hamwe. Muvuge ngo haleluya. Timaye musubiza haleluya. Tugiye gusenga muri ubu buryo. Kandi ndabizi neza ko hari abantu bafite imisozi itandukanye. Tugiye gusenga twese. Kandi turasenga muri ubu buryo. Abantu bose bafite ibibazo mu mibiri yabo barwaye, mugiye gufataho murwaye. Niturangiza twese nk'itorero, duhamagara ukuboko kw'Imana kuremerera ico kibazo. Tuvuge ngo Mana, remerera iriya ndwara, ukuboko kwawe kuremerera iriya ndwara iri mu buzima. Cyo ni cyambere. Cya kabiri, turasengera abantu bafite amateka agoye, amateka yananiwe kubohoka, amateka yabakurikiranye. Turavuga ukuboko kw'Imana kuremerera ayo mateka kuyasiba. Abandi ba gatatu, hari abantu bafite ingeso muri bo, inyota zidashira z'ibyisi ziri muri wowe. Turabwira ukuboko kw'Imana kuremerera izo nyota zose. Muvuge ngo haleluya. Mwongere cyane haleluya. Haleluya. Kandi niturangiza abantu bose bafite amasezerano, cyo ni cyakane, yose yatinze, hari cyayitambitse imbere. Reka kubwira uzavuga ngo niyenda n'abantu bahagaze imbere yayo, ukuboko kw'Imana kugende kuremerera iryo rembo rikinga. Sibyo? Ibyo byose nibindi tugenda twongeraho, ariko turakoresha umwanya wacu. Ndagira ngo dusabe abantu bose bafite ikibazo c'indwara, nimufataho ngaho murwayi. Kandi turavuga twese kimwe, ukuboko kw'Imana remerera iyo ndwara mu izina rya Yesu. Nico tugiye gusengera. Abafite za mikoro mwese tugiye gusenga. Mana data wa twese uri mu izina rya Yesu Kristo, remerera indwara ya kanseri, remerera diabete, remerera ukuboko gukomeye kw'Imana, nikuremerera nikuremerera indwara iyo ari yo yose, nikuremerera indwara ya tansiyo, ukuboko kw'Imana remerera arabashakaya arabashakaya mu izina rya Yesu, ukuboko kw'Imana nikuremerera ico kibazo, nikuremerera ico kibazo
Paya boya baya. Yanshele gloria ma. Rando shele gloria ma pa. Ribando sekele bobo shakara. Yamandele gloria ma sha. Rinda sele bobo fire. Rinda raba shakara balobo sha. Yandele gloria ma mandele globo shekele ma. Ramba shaya ngala bayalo bobo yama. Remerera. Izina rya Yesu Kristo. Urashoboye mwana. Ni wowe wumva, ni wowe uhindura, ni wowe wita ibitariho. Remerera mwana. Zose mwana. Amen. Muvuga ngo haleluya. Haleluya. Bongera cyane haleluya. Haleluya. Musarire numva bitaye tutarava aho ngaho. Muvuge ngo amen. Amen. Mwongere cyane amen. Amen. Indwara zose uko zingana n'amazina yazo yose. Ndiyo. Mu izina rya Yesu. Urutoki rw'Imana ruzisogote. Ruzisogote neza. Ruzisogote mu izina rya Yesu. Ruzisogote mu izina rya Yesu. Haleluya. 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 Abantu baremerewe n'amateka yababayeho karande. Ukuboko kw'Imana kuremerere gushira iherezo kuri izo bintu. Tugiye gusenga mu izina rya Yesu. Mana yo mu ijuru mu izina rya Yesu. Ukuboko kwawe gukomeye kuremerera amateka y'abantu. Hari abantu baremerewe n'amateka. Ukuboko kw'Imana kwaremerereye Dagoni. Iyo ni Dagoni yahagaze imbere y'abana b'Imana. Iyo ni Dagoni yahagaze imbere y'abana b'Imana. Iyo ni Dagoni. Ukuboko kw'Imana nikubiremerere amateka yose. Ukuboko kw'Imana remerera ayo mateka. Muri iyi minsi 40 abana b'Imana bashime yuko bashyize iherezo ku mateka yabo mu izina rya Yesu. Ukuboko kw'Imana nikuremerera ibyo bibazo. Tabaye Dagoni, yewe Dagoni, yewe Dagoni, yewe Dagoni, yewe Dagoni, aya mateka mwami, yewe Dagoni, yewe Dagoni, yewe Dagoni, ayo mateka n'ukuboko kwawe mwami, amateka mabi, yabaye Dagoni, ukuboko kwawe nakitswe bugufi, ukuboko kw'Imana kuyaremere, ukuboko kw'Imana kuyaremere, ukuboko kw'Imana kuyaremere, turashaka kwitorera izina rya Yesu Kristo. ukuboko kw'Imana kuyaremere, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, ukuboko kw'Imana kuyaremerere yo, ukuboko kw'Imana kuyaremerere. Abana bawe baruhuke, abana bawe basarure, bige barangize, abana bawe bashakwe, abana bawe basingire amasezerano yawe. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, ayo mateka mabi yose aremererwa n'ukuboko kw'Imana, aremererwa n'ukuboko kw'Imana. Rande sayama Rama fodo sokolobo Ebo shakani mandeleba Yankalama Binjire mu mudendezo wabo, binjire mu mudendezo wabo, binjire mu mudendezo w'abana b'Imana kuko babohotse mwana, babaye umwami mwiza mu izina rya Yesu. Urakoze mwana. Tugiye gusengera ibijyanye n'ubuzima bwo mu mwuka. Hari ibintu bikiri muri wowe bigifite ubuzima, hari inyota zikiri muri wowe. Tugiye gusaba ukuboko kw'Imana kuzisogote, kuremerera izo nyota zose zishire mu izina rya Yesu. Abari muri wewe, mu ruzaro rwawe, mubo muvukana, mu babyeyi bawe, muri famiye, uyu mwanya tugiye gusaba ukuboko kw'Imana guhindura amateka, kuremerera izo bibazo zose. Mana yo mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo, ziriya nyota zose bashakaya, inyota zose z'ubusambanyi, z'ubusinzi, z'amacakubiri, ziriya nyota zose mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ukuboko kw'Imana kuziremere uyu mwanya.
mwanya turatura zabaye dagoni mu buzima bw'abana ba zabaye dagoni ziharikanywe n'Imana ntabwo zabana mu buzima bwabo byose oya nizicicwa bugufi ntabwo zaba mu buzima bumwe Imana yagezemo mwuka wera yagezemo mwuka wera arimo nacishe bugufi izo nyota zose naremerere izo nyota zose naremerere mu izina rya Yesu 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 mu izina rya Yesu izo nyota za kamere zose ziremererwe n'urutoki rw'Imana ariwo mwuka wera ayedarabashe izi nyota zose zishire izi nyota zose zishire yenge yababa yengere yarabashaka inyota y'ibyawe mwami yende yababashaka yendere yarabashaka kwawe kuraremereye kuremereye ibyo byose yandarabahare yengere yarabashaka kuremereye ibyo byose mwami n'izina tugiye gusaba ukuboko kw'Imana gutarure amasezerano yose yari yaraheze kure yawe yaba ari muri business yaba ari mu muryango wawe yaba ari mu mashuri yawe yaba ari mu babyeyi bawe yaba ari ahantu hose ukuboko kw'Imana kwaremerera ariya mahanga y'Abafilisitiya isanduku ry'Imana bararirekura uyu mwanya tugiye gusaba ukuboko kw'Imana kuremerere ibyo byose kugira ngo amarembo akinguke amasezerano yawe isanduku ry'isezerano ritahe mu rugo iwawe rigaruke mu buzima bwawe Mana data wa twese uri mu ijuru ukuboko kw'Imana ayi data amasezerano y'abana bacu amasezerano y'ababyeyi bacu amasezerano y'abagabo bacu amasezerano y'abadame bacu amasezerano ya business zacu amasezerano y'umuhamagaro amasezerano yo mu muhamagaro ori ababa ukuboko kw'Imana nigutarure nigutarure amasezerano ayi ibyari bimeze nk'imisozi mu izina rya Yesu nibihinduka amata mu izina rya Yesu 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 amasezerano naze abantu babimenye aye data twadukorera Imana yo kwizerwa yeri yarabashaka turagifungura mwami kugira ngo mwami abera amasezerano yose Mana y'amasezerano yawe naze mu bana bawe ugukira amasezerano mu kubaka inka amasezerano yose asohoze mwami Mana amasezerano yawe ugusohora mwami intsinzi ni yawe data we intsinzi ni ya Yesu intsinzi ni ya Yesu intsinzi ni ya Yesu intsinzi ni ya Yesu intsinzi ni yawe data shukurani ni za Yesu shukurani ni za Yesu ayi data we ayi data ayi alaba shekea ayi alaba shekea intsinzi ni ya Yesu intsinzi ni ya Yesu intsinzi ni ya Yesu himbaza intsinzi ya Yesu himbaza intsinzi ya Yesu himbaza intsinzi ya Yesu
Mana rangoro koshakaka. Haleluya. Haleluya. Urukwizerwa. Imirimo y'amaboko yawe ni imirimo ihambaye. Imirimo y'amaboko yawe ni imirimo ikomeye. Imirimo y'amaboko yawe ni imirimo itangaje. Imirimo y'amaboko yawe ni imirimo yo kwizerwa. Imirimo y'amaboko yawe Mana. Haleluya. Wiramburiye ukuboko kwawe. Wiramburiye ukuboko kwawe. Uramburiye ukuboko kwawe. Mu izina rya Yesu Kristo turagushima Mana. Turaguhimbaje Mana. Haleluya. Urakoze Mana. Urakoze Yesu. Urakoze Yesu. Ntiwahindutse. 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 Turagushima. 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 Niwe ushobora gusuka umunezero, ibyishimo, imbaraga n'ibyawe. Turabigushimiye mu izina rya Yesu. Turagushima Mana. Turagushima Gitare. Turagushima Gihome. Turagushima Gakiza kacu. Turagushima Uwera. Rinda rakapakaraka. Ramba ya karakashaka. Randa ya parakashaka. Raka ya takaraka. Ramba ya korokushekere. Haleluya. Shimwa Yesu. Shimwa Yesu. Shimwa Gitare cyacu. Shimwa Gihome cyacu. Urakoze Mana. Ingingo zikorera Uwiteka nizibe nzima mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Ingingo zose zikorera Uwiteka nizibe nzima mu izina rya Yesu. 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 Haleluya. 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 Reka tuzamure Uwiteka twese ibiganza tumaze tumushimire kugira neza kwe. Bikozwe n'Uwiteka. Umwami Yesu ko yarareje n'uyu munsi wa none. Muvuge ngo uyu munsi wa none. Muvuge ngo uyu munsi wa none. Kuri iyi tariki ya 2 y'ukwezi kwa 11 2023 ntabwo yahindutse. Vuga ngo ntabwo yahindutse. Vuga ngo ntabwo yahindutse. Vuga ngo ntabwo yahindutse. Nakira umugabane wanjye. Nakira umugabane wanjye. Nakira umugabane wanjye. Itara ryakira umugabane. Umuryango wakira umugabane. Dukomere Yesu amashi. Ko atahindutse. Ntabwo yahindutse. Haleluya. Haleluya. Nabonye ibyo umwuka wera yakoreye. Ibyo yakoreye Paulo na Sila hahandi bari babohewe nibyo yadukoreye umugoroba wa none. Inzugi zaracingutse. Inzugi zawe zacingutse. Sinzi byari bikinze byacingutse. 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 Impamvu ntayindi ni ukuboko kw'Imana kwamanutse kurabikingura. Iminyuru yagizitse yadohotse. Ibyari bikuremereye byose byahuye n'ukuboko kw'Imana byakingutse mu izina rya Yesu Kristo. Akira intsinzi y'Igorogota. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
abatishimaga nimwishime, abatenezerewe nimunezerwe, abari babuze amahoro nimwakire amahoro y'Imana. Byose ni ibyawe, wabihawe n'ukuboko kwiza kw'Imana. Ukuboko kwiza kw'Imana kwabiguhaye, ubitahane, ubiryamane, ubibyukane mu izina rya Yesu. Ejo tuzongere guhurira ahangaha saa 11, tuzongere guhurira hano. Hobera mugenzi wawe umwishimire, uvuga ngo akina insinzi y'Igorogota. Igorogota twarayihabonye, ni rimwe na risa, ntabwo ari kabiri, ntabwo ari gatatu, warayihawe. Bisabye kubyizera. Imana ibagire neza, mugire umugoroba mwiza, ijoro ryiza.